Mwakwa baby Adom TV Badwam Jumade eso na ye fiada enti no nkomo no de ewo ho pa na ye wie health tips na yesa wa pomode nkomo biemu nso efi Kelmed Pharmaceuticals for eho ya won mo beboa ye Iolabs gripe water ne enro enkaye no eboa ye ne enkra no ade no azem from agina ne yem no ne ade unya Kelmed Pharmaceuticals Ltd Iolabs no bi ema bofra ne boa ono ankasa wa hanti eja yanyim free nanum obapa anope ye moache ye na ma bia bokode bibia eku ye de nyame ase o nyankopon adom ye hu asede ase wa funu ma de ne se bibia ye kama pilif no so eginam sa tie ne kokko bia anka dem na kan bibi kire BC 56 cream no ene ne ye e woni paduam me da ase se wa ma me akwanya se me da matiefo ase me da mahwefo nso ase sa woka BC 56 a eye ekuro edro okay sabe enye edro bia yemfa nsa yare bia edika ekuro ho eye edro wanwa so a Kelmed Pharmaceuticals Ltd akofa fi India mama ba oman eye haban ma ene ede very natural chemicals bienim yediye ekuro a wodi wani ehu abroni beka se open wound open wound ekuro a aye kwankro ekuro a etete wo be yemfie bebre a wosa enko krofo di no adada wakwa yare sabia okwa na aba broni beka se slow healing wounds what they can't na yi na efri ho no ekuro bia same ka asisudua ekuro nketenkete te se bia bibia hyew eho atwitwi abrasion enketenkete na nam ye nan ho na de ene de ekura me ma beka se kokosam na nia eje na ekun no kona ko hwe BC 56 cream BC eye edura FDA agiato eho ni asem bia ede ka se woto a yusu ni echi anu no sa wo de be kwa akoto ho ene de wo be ha aduru no na emmo woto na wo yusu a asem bia ni ho eye very economical esebusi asem me ka se very economical de na me pa kire me wo engine room ho be bia ye kuro ho adwuma omo omutie mi omo hwe me omo nim ni ametimi ye maso ye ho no mo enya asem keto ekuro ahoro a eba a ye di ye ni hu no enya asem keto omo koto bi ede ba nkete emohu na emo BC eye 50 gram esevu sika prevent amputation tell me can say ekuro kese fa because before you try 9 then I mean say ye ntwa na ekuro be ya wo 9 na wo di agro bedim ade be ye wo e kire say ekuro ni be da wo 9 a ye fra bibi septicemia wan pe eho asem anka bedidi akowu infection no woti ho ubetimi atwa ekuro betimi atwa te say epilepsy sebe ebi obi a wotwa nso na ye kuro infection na rise the infection be ko bloodstream ni mo chese ni ebe ye wo no okura wodwene ho a wonte ase obeka se obi na tu ado sebe obi antu waduro na mmom eye den BC 56 ena eye ekuro ho adwuma enemre ye aye wo hai enti mesre omo amahwefo a omo hwe me se kona kope BC 56 BC abai amputation ye twam otimi hu se ekuro bi esro na wo just last Monday me ye baako esro na wo te se ewu eno ye friend da kra oboa ewu ye examine ehu a ye be kire ne a wo be ye eno ani BC wo de to so a ebe twetwe nsuo na ewo mu a edidi kumu akoka dompe no se ekuro ye wa ye free test bi Doppler ebe wia koka wo dompe no da kro wote wa wote asokpa na dompe na bu ekuro hu ankasa na ne nyina no BC enetimi ye hu adwuma eduro bi anka dem me kasa na minimu ni America wo di BC ni to so be twetwe nsuo ni nyina na sa eyina sebe edaso te se na ntwiri bi ni na eso awo a ase afo no ebe wa ni nyina afiri ho afi na emoa kuro no na kansi etwa bi ani obi biara a sebe wo ye nipa a ekura beda wo nande eno ani BC
Maybe eno anso what de ayeso. Eno ane say ube ekuro nso esese wodi kuro no ho ni. Ye wo yare bi a emmoawa bi a yemfa yani enhuom. Sebe yensa ube hu no obi de nensa ye kuda bi. Di kuro ho ni. Ana practice a ebo kuro ho ban a emma bacteria bi ama ho. Infection bi ama kuro no na ni nyina wo BC 56 no. Say na adro ne tie. Ahaban mo no da so. Aha. Ni nyina wo mu, sa properties ni nyina wo mu. Antiseptic properties, anti-inflammatory, wo de to so a ma wo nan ne ho no. Ebetwetwe nsuo bia fi mu na afi amoa kuro no. Na bonus esa aka ho kura ne se etwa bia ni ho. Nya afi no koye plastic surgery. Ekuro no so sa dien. Ebe moa no ama ho aye smooth. Okay. Aha. Nti ye fi ho no mo a na ye kọ pie leaf. Enu ye koko adro tatashe aka me da kofa ba. Eno so ye haban ba very natural. Asem bia no side effect bia ni ho. Adro yi eye anwanwade. Se me kan na me kan kwesi sen. A doctor for you so, a nurse for you so. Ono awakoye pharmacology. Wakosua enuo ho adwuma, wako nuo ho school wasua wanimu nuo mu. No ono agya tumu a. What ho amade ayo. Ya won tablet and an ointment ni. Okay. Because cocoa no eye internal and external. Nti se wo no tablet ne dia ko internal no na wo di we so eye wo retum no wo to be bia sebe wo gya wanan fa no ba be ho no eye nti ehunhunu na pai wo be ya anemic me ka anemic a pai sa na edi moja ne nam afi wo di cream ne ka se moja na etu ni nyina bejai na afi emmoa penifo say ye free bibi kokobo me see me the pictures be ba betoto ha o ma me wo hwa wontimi ni di obi se kokko nyankwala eye nkwala okay eye nkwala akwala bi a de ne bre me 6 years ade ye pia etofom na ma me ho meti BC pie leaf ana me de ma wo ye won kwala dosage na ye won penifo de ofa o mini we ya ye de bi kan eto no as a magic cream no moa ne epie won eto no emmoa temna kweshim ekoso a emma biem that is the bonus Iolabs grab water eye nkwala dro nwanwa so aka me da kofa eno so ye habamba hwehwehwam wo de ma wo ba na obo nanum to oda oso da ye pa na bi asan awofo monkonkope Iolabs bebre wo krom na eno ane Iolabs grab water ka me da kofa na mre no aso sa ye wo molis so eno so ye oil aye de massage nkwala monkope enu be eno so na esi wo ye akwala fefefe that's ti number no any number ne ye 055 62 055 266 7712 055 266 7712 ya waso ye bebre a ope bia obetimi awura ho akoto ebi wo okanhye tudu adabraka opposite Melcom ena na plaza okanhye Elohim adepa house okanhye ashama opposite Menya Krobo Madina opposite Melcom Kofodua Gapsin pharmacy ena Bano pharmacy Sunyane ye wo Green Light pharmacy Mose pharmacy 6 Stars pharmacy ena Cape Coast Buse pharmacy Sankotex pharmacy Pena Herbal shop ena Ashi ye wo bi okumase ena Kofori dua nyame shram so ye da sepa anti enu no Kelmed Pharmaceuticals Ltd kopebito na emwo na Franco Trading Enterprise egusua LED ewo mobile phone accessories ene afi electronics ho niema bia nti se Nokia Samsung iPhone smart TVs ana tabletop fridges Franco air condition chest freezers ene refrigerators washing machine ene CCTV cameras na wo pedia for ani kire Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho wo ko ma ubenya bi omo discount price and so on digital platforms no eso dem channel so pa Mr. enko internet no so say wako Google akofa Franco Trading Enterprise for omo number wo number ni nti say de makan na wo penchiremu bibia pese omo deliver mfama wa
for 0246422338 0246422338 and 0555939311 0555939311 na wone Franco Trading Enterprise for emi enkomo mame nkomra sisi emi wo ba ko bi nso wo ho ye ba e beto so